Sirika mwenyemerere nongere mbasuze kandi mbahe ikaze turi kuwa mbere ni tariki 29 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2025. Ikaze makuru hagezweho kuri aya masaha n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witwa Generali John Makanaki Kasimbira, ukunze kwitwa Generali Makaniki cyangwa se Generali Makanaki, uyu amaze guhamagarira abarwanyi b'intare za Sarambwe abasaba ngo kumanika amaboko cyangwa bakiripotinga kubera ko ngo bagiye kugabwaho ibitero simusiga, cyane cyane abaherereye muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu mugabo amaze no gutangaza ibice abarwanyi ba Wazalendo bagomba kugabamo ibitero kwikubitiro hagamijwe kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turaza kukubwira kandi ko drone ziturutse i Bujumbura mu Burundi zongeye kugaba ibitero mu bice bya Uvira na Mikenke ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa ku buryo burambuye no kwibendera TV. Ndakubwira kandi ko Alliance Fleuve Congo mama 23 yerekeje amaso ku miji ya Uvira na Kisangani. Ibi nabyo turaza kubinyuramo. Ndaza kandi kukubwira ko Generali Ngoma Nzito wo muri Wazalendo yahamagajwe gitaraganya kugira ibyo yisobanuraho aha muri Uvira. Amakuru akaba avuga ko ngo ashobora no gufungwa. Uraza kumenya mu by'ukuri uyu mugabo yahamagajwe kubera iki. Imishyamirano ya Wazalendo bamaze iminsi bashyamirana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, uyu mugabo biramukoraho rwose. Amaherezo ntago biraza kumworohera. Tshisekedi yohereje Washington intumwa zihuta. Turaza kurebera hamwe cyo izi ntumwa zoherejwe aha gitaraganya zigambiriye. Kinshasa yamaze kuhamagarira no kohereza igisirikare mu kurwanya mbutiyaje mu muhanda. Ibi rero bikaba biteye impungenge. Ibi uraza kubisobanukirwaho. Turaza kandi no kugaruka mu biganiro byahuje umujyanama wa Perezida Trump ku bijyanye n'ibibazo bya Afurika na Ambasaderi Olivier Nduhungire bagiranye ibiganiro. Byose turaza kubikurikira hano kwibendera TV. Nitwa Mukada ari kwibendera TV nk'ibisanzwe. Mwese mbahaye ikaze, nizere ko meze neza, nizere ko mwatangiye cyumweru meze neza. Gahunda nta yindi, winjira hano kora like, yuri mushyashya winjira ukora subscribe, wundi tugasangira aya makuru twese turi mu mwuka umwe n'umurongo umwe. Ukibuka no gukora buri kantu kameze nk'inzogera kugira ngo amakuru utagiye yabona udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha kutwe turayakoherereza kanya gato. Rero nyuma yo kubigenza gutya, reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Aya makuru nongeye kubahamo ikaze mwese aho muherereye. Zereko mukomeje kugubwa neza. Areka aya makuru tuyanzikire muri Kivu y'Amajyepfo mujyi wa Uvira. Generali Makanaki, uyu umujenerali azwi ku izina rya Generali John Makanaki Kasimbira, akaba rero akunze kwita Generali Makanaki. Uyu yamaze kugira gutya atangaza ibintu bikomeye cyane
yo akaba ari umwe mu bayobozi b'umutwe wa Wazalendo baherereye muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri bice bya Uvira. Uyu rero yagize gutya mu kanya kashize maze gutangaza yuko abagiye kugaba ibitero simusiga ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Uyu nguyu mu magambo akomeye cyane yavuze yuko ngo bagiye kugaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe, akaba ngo ari ibitero simusiga abigambiriye kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bya Kamanyora, mu bice bya Sange, mu mujyi wa Bukavu, muri Katogota ndetse ngo n'ahandi hatandukanye bigaruriye muri bice cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu General Makanaki mu magambo yeruye cyane adaciye ku ruhande ngo ayindeme yagize ati turabasaba kwiripotinga cyangwa mukamanika amaboko, bitabaye ibyo ngibyo turabirukana muri ibi bice kandi turabirukana nabi. Gambo ya General Makanaki rwose avuga ati abarwanyi b'intare za Sarambwe rwose manika amaboko cyangwa mwiripotinge n'ibitabo ibyo ngibyo turabatwika abikomeye cyane. Ibi rero nibyo uyu mujenerali yamaze gutangaza mu kanya kashize, ni ibiganiro yagiranye n'igitangazamakuru kimwe giherereye kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho rero General Makanaki yavuze yuko ari nko kuburira atanga akuraba abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka ariko ubundi mbere yo kugira ngo tunakomereze mu zindi nkuru, uyu General Makanaki wifashe agahagarara ku musozi ahirengereye, dore ko ibintu bitangarijwe mu gitangazamakuru biba tayari ibitangajwe ku karubanda. Uyu umugabo ubundi ni muntu ki? Uyu General Makanaki ubundi yahoze ari umusirikare mu ngabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu mwaka wa 2020 nibwo yaje gufata icyemezo cyo kuva muri FARDC maze ajya kuyobora imitwe itandukanye. Hari abavuga yuko ngo yabanje kuyobora Twirwaneho, nyuma ariko abikavugwa yuko ngo yaje kujya muri Wazalendo. Aho rero uyu Makanaki byagiye banavugwa yuko ngo yaba yarapfuye, ariko kugeza ubu ngubu amakuru akaba avuga yuko ngo uyu nguyu n'ubundi agihari kandi akaba ari umwe mu bayobozi ba Wazalendo. Kugeza ubu ngubu rero uyu mugabo mbabwira niwe wamaze gutangaza aya magambo. Ese ibi yavuze biraza kumuhira cyangwa se bizamuhira cyangwa nukuvuga gusa? Ibintu byose nukubiha umwanya hasigaye wundi gihe akaba ari cyo kibisobanura. Reka kandi nkubwire yuko General Ngoma Nzito ashobora gufungwa kubera iyihe mpamvu. General Ngoma Nzito ari nawe mu bayobozi ba Wazalendo by'umwihariko iziherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira. Nyuma yuko Wazalendo rero zikomeje kugenda zishyamirana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, uyu General Ngoma Nzito yamaze kwijundikwa ndetse yamaze guhamagazwa kugira ngo agire ibyo asobanura ku bayobozi b'igisirikare ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu rero amakuru akavuga yuko ngo ashobora gufungwa azira ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ngo birakekwa ko uyu yaba afitanye imikoranire ya hafi kandi yarwihishwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe.
ubwo angira ngo murabyumva ko mu byo barimo kumurega harimo ngo kubakekwaho kuba icyitso cy'abarwanyi ba M23. Ikindi kintu uyu mugabo gishobora gutuma naganikwa nuko amakuru avuga yuko ngo barimo no kumushinja ibijyanye no kuba yaba ari muri bamwe bagumura Wazalendo, dore yuko amaze iminsi hari ibibazo hagati ya Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Bamwe bavuga bati Wazalendo nitwe tukwiriye kuyobora umujyi wa Uvira, abandi bakavuga bati toka kure mwe muri civilian. Emaze n'iminsi bituma abarwanyi ba Wazalendo na FARDC banyuzamo bagakozanyaho, bamwe bakatakariza ubuzima. Uyu mugabo rero yahamagajwe igiteraganya mu byo yagiye kubazwa. Harashoboka ko ashobora kuza kubazwa ibijyanye n'izi ngingo zigera kuri ebyiri tuvuze, hanyuma ariko ibindi ni munyemerere nabyo tubihe umwanya igihe kizabisobanura. Reka kandi dukomeza n'aya makuru tubabwire ko twerekeje ku mirongo y'urugamba. Drone zaturutse Bujumbura mu Burundi zongeye kurasa mu bice bya Mikenyeri muri Kivu y'Amajyepfo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC kuri uyu wa mbere yongeye kurasa mu midugudu itiwe n'abanyamurenge mu gace ka Mikenye no mu ntara Kivu y'Amajyepfo hakoreshejwe drone z'intambara. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko ibi bitero bishya ngo byanemejwe n'umutwe wa M23 biciye muvugizi wabo ni Lawrence Kanyuka. Uyu bwana Kanyuka yifashishije urubuga rwe rwa X yavuze ko drone zarashe ibice ziturutse Bujumbura mu Burundi ndetse no mu mujyi wa Uvira. Agira ati guhera saa 2 z'igitondo cyo kuri uyu munsi, ni kuvuga kuri uwa mbere tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka, ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri kurasa budahagarara imidugudu ya Mikenye no mu nkengero zaho. Ibyo bitero ngo birimo gukorerwa i Bujumbura no mu mujyi wa Uvira, ngo bikaba birimo kwibasira abaturage b'abasivile, bukaba ngo ari ubugome butigeze bubaho burimo gukora anwa ibi ibitero. Abarwanya umutwe wa M23 bavuze ko bijyanye n'ubugome bukabije kriweri cyangwa se kriwari ubugomerero bukabije leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukorera abaturage igomba kuba hafi no kubarinda ikoresheje uburyo bwose bushoboka, ahubwo yo ikaba irimo kubarasa. Amakuru yibanze avuga ko inzu zigera kuri 2 z'abaturage arizo zasenywe muri ibi bitero bya drone. Ibitero abyo kuri uyu wa mbere bije bikurikira ibyo ingabo za leta ya Congo FARDC bagabye mu bice bitandukanye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 28 Nzeri muri uyu mwaka turimo 2025. Ibi bikaba birimo icyagabwe ku kiraro Champeti M23 yari irimo yubaka muri teritwari ya Warikare cyasenye iki kiraro. Hanyuma kandi kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nabwo drone yaturutse Bujumbura yarashe mujyi muto wa Nzibira. Rwanya ba M23 bari bamaze icyumweru kirenga abigaruriye. Kugeza ubu ngubu rero ruhande rwa leta ya Kongo ntacyo ruratangaza kuri ibi bitero, ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 intare za Sarambwe kavuga ko mu gihe nta gikozwe ibitero abaraza gufata umwanzuro wo kwihanganira nabyo kandi mu buryo bushoboka bwose.
reka akandi twongera tunagaruke kuri inkuru igaruka ku mirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe na mama 23 bivuga ko noneho intumbero yabo barimo kwerekeza amaso ku mujyi wa Uvira na Kisangani. Amakuru aravuga yuko mu nama yabereye imbere ya hoteli ya Trinité mu mujyi wa Nzibira, umuyobozi wungirije w'abarwanyi ba mama 23 ni Brigadier General Bernard Byamungu yasobanuye ko mu byo abashobora kuza gukora ngo harimo no kuba abakwerekeza muri utu duce twa Kisangani na Uvira, aho yavuze ko kuba uruhande rwa leta ya Kongo baratakaje Nzibira ari igisebo gikomeye cyane. Mu ijambo ry'imbere y'abaturage, Brigadier General Bernard Byamungu yavuze ko intego yabo ari ukubohora abaturage aho abanyekongo bose baherereye kandi batabayeho neza. Avuga ko batari babandi bazanye intambara idafite impamvu, kandi ko abahangayikishijwe nuko ibitero byategurwaga mu mujyi byarushagaho guhitana abaturage. Mu magambo ye rero yatanzwe nawe ubwe yagize ati Kinshasa ntishaka guhagarika intambara, indege zazanye abasirikare benshi hano, twafashe kandi amabombe menshi bateraga mu baturage. Yongeyeho ko rero igisirikare cya mama 23 gifite ubushobozi bwo kubihagarika mu buryo bwihuse. Agira ati kandi abarwanyi ba mama 23 bafite ubushobozi bwo kurwana kugeza Kinshasa mu gihe ibiganiro bitabaye cyangwa se bibaye ntibigire icyo bitanga. Abasesenguzi rero abemeza ko iyo bavuze kubohora rimwe na rimwe abarwanyi ba mama 23 ngo babashatse kuvuga ko n'ubundi arimo gushaka no kugenzura inzira ifite aho ziberekeza. Amakuru rero akaba avuga yuko byanze bikunze abarwanyi b'umutwe wa mama 23 kuvuga ibingibi ngo byaba biri mu guca amarenga aberekeza Kisangani na Kinshasa. Kisekedi yohereje Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika intumwa zihutirwa. Sino kubera iki ibi ugiye kubisobanukirwa hano. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biravugwa ko ishaka kwihutisha amasezerano harimo kuganirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni bimwe mu byashyizwe imbere na Perezida wa Kongo igihe yari New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yitabiriye inteko rusange ya 80 ya umuryango w'abibumbye, aho Kisekedi yagiranye inama nyinshi cyane na Masadi Burosi, umujyanama wa White House ku bibazo bya Afrika. Amakuru avuga yuko uyu mugabo bundi ngo yashaka kugirana ibiganiro na Perezida Kisekedi, ariko Kisekedi akaza akubyanga, ahubwo asaba yuko ibyo bifuzaga kuganira yabiganira na Masadi Burosi. Kugeza ubu rero biravugwa yuko ngo uyu mugabo mu byo yifuzaga kuba yaganira na Kisekedi harimo ngo ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko kugeza ubu ngubu byaje kurangira n'ubundi byaje kurangira Donald Trump ateye umugongo ibyo kuganira n'uyu mugabo. Uyu mugabo rero akaba yohereje intumwa zihutirwa i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi hihutishwe ibijyanye n'amasezerano y'ibiganiro. Abantu 9 bose rero biravugwa ko
bazoherezwa muri ubutumwa. Muri bo harimo impuguke mu by'umutekano n'abasirikare bakuru, barimo inzobere mu by'ubutasi bwa gisirikare bazasanga General Patrick Sasanzita muri Amerika. Amakuru akomeza avuga ko kugeza ubu ngubu ubutumwa bwabo ngo buzaba ari ubw'iminsi 10 bazamara New York na Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ngo intego nimwe, ngo nukuganira n'uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijyanye n'umutekano mu masezerano ateganijwe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twerekeze Kinshasa ku murwa mukuru ushorishore bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari impungenge nyuma y'uko leta y'iki gihugu yohereje igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kurwanya ambutiyaje mu muhanda. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yohereje abasirikare ba FARDC gufasha polisi ishinzwe umutekano mu muhanda guhangana mu byigano w'imodoka ambutiyaje umaze kuba kasa mutwe Kinshasa guhera kuri uyu wa mbere tariki 29 Nzeri muri uyu mwaka. Iki cyemezo gikurikira amabwiriza ya Perezida Tshisekedi mu nama y'abaminisitiri yo kuwa 19 Nzeri muri uyu mwaka, aganira ku birebana n'iyambutiyaje, aho ngo ari gahunda zigamije koroshya urujya n'uruza rw'imodoka mu murwa mukuru w'iki gihugu. Icyakora iki cyemezo cyateje urujijo mu ndorerezi zo mu gihugu ndetse n'amahanga, bemeza ko ari igisubizo cy'agateganyo ku kibazo cy'imikorere mibi y'urwego rwakabaye rurwanya uyu muvundo. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi Mike Gadi Diana agira ati mu gihe gito bishobora gufasha gutunganya imihanda, ariko amaherezo kohereza abasirikare ntabwo bizatanga igisubizo kirambye kuri iki kibazo. Arasaba ko hajyaho gutekereza akwigena migambi y'umujyi Kinshasa, aho abaturage biyongera cyane bitandukanye n'imikoreshereze y'ubutaka idahwitse. Bamwe rero bakaba bavuze yuko mu gihe ibi bikomeje kuba, hari hakwiriye kubaho uburyo bwo kubaka imihanda myinshi aho kohereza abasirikare gukemura iki kibazo n'ubundi, kuko abasirikare ntago bazatega imigongo ngo imodoka zitambuke. Abasirikare ntibazarema imihanda mishya ngo izi modoka zinyureho. Ibi rero ukabona yuko ari nko gushakira amata ku kimasa. Witwa Dismas Kitenge ni perezida w'itsinda ya Rotasi, umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cy'Isangani muri DRC. Avuga ko ahangayikishijwe nuko ibintu byarushaho kuzamba mu buryo bwo hejuru. Agira ati ingabo zishobora kuzana discipline runaka, ariko tugomba gutinya ihohoterwa ryakorerwa abantu. Abasirikare ubwabo bashobora guteza ambutiyaje cyangwa se gutoteza ndetse no gukora urugomo. Reka atusena aba agana ku musozo, ariko gato reka tubanze tugaruke muri ya nkuru twabwiye ko turi buze kugarukaho. Yihura cyangwa se umubonano wa Masadi Burosi, umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bibazo bya Afurika. Yagiranye rero ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, ni Ambassador Nduhungirehe Olivier. Ni ibiganiro rero byabaye, bikaba ari ibiganiro byaganiriwemo ibintu bitandukanye. Umujyanama mukuru wa Perezida umujyanama mukuru wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afurika Masadi Burosi
yishimiye kugirana ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda ni Ambassador Nduhungirehe Olivier byibanze kwishyirwa mu bikorwa y'amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizweho umukono ku ya 27 Kamena muri uyu mwaka New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Masadi Burosi yavuze ko mu byaganiriweho harimo n'uburyo bwitondewe bwo gukurikiranya ingamba zo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo gahunda rero ngo ikubiyemo ubufatanye bw'akarere na Amerika mu rwego rw'ingufu ibikorwa remezo uruhererekane rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubuzima rusange ubukerarugendo n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ibi rero ngo biri mu byo baganiriyeho aba bagabo bombi. Reka inshuti bakunzi bacu munyemerere tugane ku musozo w'aya makuru rero nizere ko mukomeje kugubwa neza mwese aho muherereye mugire amahoro n'amahirwe mugire ubuzima bwiza ikindi kandi Imana ikomeze kubarinda.